Četvrti je dan rata u Krajini. Duž čitave linije južnog dijela Krajinskog fronta od Zemunika do Maslenice vodi se do sada na ovim prostorima nezapamćeni artiljerijski rat. Ustaška artiljerija sa svojih položaja u zauzetom Islamu Grčkom, Islamu Latinskom i Kašiću neprekidno tuče položaje krajinskih boraca. Istom mjerom gađaju se i civilna naselja. Ustaše upravo gađaju sa svojih položaja u Islamu Grčkom i Latinskom te Kašiću u selo Smokovići položaje naših boraca. Kakva je situacija? Ustaške linije su nekoliko kilometara odavde već. Pa oni su tu odmah blizu nas. Sad se gađamo artiljeriju obostrano. Oni su zaustavljeni. To je dobro, ne napreduju oni. Mi smo njih zaustavili i nadamo se da ćemo mi sad njih pomalo potiskivati. Znači naše linije se čvrsto drže? Naše linije učvršćuju, dobijamo pojačanja u ljudstvu, u tehnici. Mislim da ćemo se malo konsolidovati. Ovo sad naši uzvraćaju? Naš tu. Najžešće borbe danas su vođene na pravcu prema Novigradu i Maslenici. Neprijateljska artiljerija uz jaku pješadijsku podršku pokušava prodrijeti iz sela Kašić prema Smilčiću, 20 km od Benkovca. Snažno i odlučno krajišnici se bore protiv gotovo 10 puta nadmoćnijeg neprijatelja. Kako je raspoloženje ovdje među vašim borcima? Raspoloženje među borcima je na najvišem mogućem nivou. Odaziv čak i više. Ljudi dolaze bez poziva, bez ičega. Opća je mobilizacija. Borci Krajine bore se protiv 10 puta nadmoćnijeg neprijatelja. Hoće li izdržati? Pa da se ne nadamo da ćemo izdržati, ne bi se ni borili. Predaje nema. Druge alternative nema. Odstupanja? Odstupanja samo naprijed. Brani se svaki metar, brani se svaka stopa krajiške zemlje. Svakog trenutka na liniju duž cijelog fronta stižu nove snage iz čitave Republike Srpske Krajine. Lični Milan, Živaja, općina Kostajnica. Tako došli smo malo ovdje da, pošto nemamo priliku na more, normalnim putem pa ćemo ovdje preko Masleničkog mosta koji ćemo mi uraditi, a ne oni. Dođemo do Zadra, da pomognemo ovom našem narodu ovdje, jer oni su pomagali nama, tako da to je naša obaveza. Mi se držimo jednog gesla, teško je biti Srbin, naročito u ovim krajima. I jedan poziv, pošto ovo televizija Beograd, braći Srbima iz naše otadžbine za koju mi ginemo ovdje, da obrate pažnju na to da mi ovdje ginemo i da se odazovu na svaku mobilizaciju, da dođu ovdje, da vide kako mi živimo, jer ovdje smo 700 godina, datira to tako, ovdje su bili veliki borci, veliki ljudi. Srpskih neprijatelja uvijek je bilo više nego Srba, ali Srba je uvijek bilo dovoljno.